Tuguskabusio asoroboti ronde rogo ichania ni gabarimu abanne bechi skuru chio oboroso kurwa se orogongoriga rogusi bagenda tugwesokea na koro kyo muichano kubwatikana no gusiria obugima kumunya kirogo bwekyombe gya Kenya Primary Schools Heads Association capture Johnson Nzioka uyo nyate ko bakago siro obugima bwayo botkubugo kira rero asumboso kono bwe para uyo negatigwa sense media ya Atriva bakuragwa amo no mwarimu mone bwe school ya Fort Vision Junior School mwarimu Peter Mangere nigo ba mukwanire mwarimu Johnson Nzioka una humura yoyorenge kwerwa nabo igoyirwete kwene kyabune mo n'ekigwikira na senchirengia inse yekyombekyo asebono batebire chinga kichiga nigo bwente kubeke mirobere yogo chiko mwesa bari yaye eyo engiya buna gotomanyo muri kito Brian Nyakundi. Abarimu abanene ime chiskuru chi primary nigo babeire bagwichanira ogokwa ku mutenliobo ase kyombe kya capsha uyo olenge kurokwa Johnson Nzioka ase omubasokano omubebwe para ensemo ya Atriva obotuko bogokiera rero bakuragu no mwalimu omonene bwe skuru ya Fort Vision Junior School mwalimu Peter Mangare nigo atebire buna nyagosira Johnson niga alenge ko bakonya mono anene mono ase okoigwa ibirero by'abarimu abanene b'chiskuru imeyense ya Kenya nigo boigo aboliri onde orachorwe goswa ase ekerogekyo kyogoterera abarimu abanene b'chiskuru chi primary kwenekia buna otegereire ibirero by'abarimu abo abanene. Ningependa kupeana rambirambi zangu kwa kinara wetu ambaye amefanya kazi nzuri, Bwana John Nzioka ambaye alikuwa anatusimamia kama shule za kibinafsi na ambaye sasa ametuacha. Kwa hakika tunaomboleza kifo chake kwa sababu ya udhabiti mkubwa ambao alituonyesha katika vitengo vya shule yetu. Na kwa hivyo pia ningependa kupendekeza kwa yule ambaye pia atachukuliwa kwa minajili ya kupeperusha bendera hii ya ulingo wa masomo katika shule za kibinafsi, pia aweze kutuunganisha sisi walimu wote na vile vile aweze kupigania maslahi yetu kama shule za kibinafsi, ili na sisi pia tuwe miongoni mwa wale ambao wanafundisha wanafunzi na kupeana yale ambayo yanahitajika kwa minajili ya ukuaji wa mtoto katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kwa sasa ningependa kutuma rambirambi zangu kwa familia ya mwenda zake na vile vile kwa walimu wote katika ulingo huu wa shule zetu za kibinafsi. Asante sana. Ase ensemo yae Tobias Sigudi uyole umwalimu omonene bwe skuru ya Gekomu uyoboigo olinge omusani oange onyagosira nigo boigo amotogia ase okurwanirira abalimu abanene b'ekiskuru abo ase atoma engora yae gochia se familia nyagosira na kubolia onde bwensi orachoro gosoa ase kerogekyo kya capsha kogendereri amaya nyagosira Johnson achagetie. Chairman wetu Brother Nzioki alifariki ajali Atriva. Tumesema pole na ni huzuni kabisa kwa kumpotesha. Sasa tunaomba Mungu afariji familia yake, amweke mahali pema, apumzike na malaika penye ameenda. Sisi kama Capsha Fraternity tuko na huzuni, lakini hatuna la kufanya. Tunaomba tu Mungu atupee strength, tumuombeleze mpaka siku ya atashikwa. Otherwise, tunasema pole kwa familia. Najua hata Capsha Fraternity tutapata kiongozi mwenye atachukua mahali pake. Tunaomba ajaribu apeleke Capsha mbele, si ati amsimguse nyuma. Huyu alikuwa kiongozi mzuri, ametupea direction mzuri, mwenye ataingia hiyo kiti hakikishe amefanya vyema kumshinda. Brian Nyakundi, Gatembe TV.